Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatlı menin bir tuğanlarım. Құдай берсе мен сіздерменен бүгінгі сөйлесіп отырған сөзім жаңағы елде де бар тост айтады емес пе, ішкілік ішкенде, аттың өшкір арақты ішкенде. Ошол тостты ішкенде сөзсіз тұра қалады ғой. Тұра қалып қана сөйлеші десең жөн эле сайрайды ғой, сайрайды. Айдағаның форт болсын, жегендерің торт болсын деп. Бирок ошол адамдарда кана бир дуа кыл же болсо бата бер десе эч нерсе дей албай калат. Демек, ошол нерсени карасаңыздар, өзүнчө бир душмандардын бир кылганы да, бизде шарият боюнча өзү ошол нерсе бар бизде. Ал кайсы нерсе десе, биринчи мисал бизде замзам суу деген бар, билесиздер. Пайгамбар хадисинде келет: "Мау замзам лима шуриба лаху." Замзам суусун эмне максатта ичсең, ошол максат берилет дейт. Ошол замзам суун ошентип айтканда, пайгамбардын убагында сахабалар ошо замзам суунду көтөрүп туруп дуа кылган экен. Аллахым, кыямат күнү шунчалык жакын келип тур, элдер шунчалык чаңкаганда, мен ошол чаңкоодон сакта деген экен. Демек, бизде шариятыбыз боюнча замзам суун ичкенде тик туруп, кыбланы карап, ошо Кудай тилинен тилек айтып ичиш керек да. Эми карасаңыздар, биздин душмандар замзамды алып туруп, ордуна не берип койду? Арак берип койду да. Ошол аракты кармап алып туруп ичип тосторду сүйлөп атат, эч кандай пайдасы жок. Ал кабыл болбойт. Анткени Аллах Таала тарабынан каргышталган нерсе бул арак, арактан эч качан дуа кабыл болбойт. Ошондон мына көбүнчө той болот, топур болот, ар кандай маарекелер болот. Ошол жерде колун көтөрүп алып туруп, аракты кармап толтура дуаларды кылабыз. Бирок эч кандай пайдасы жок. Дуа кабыл болбойт. Ошондуктан мына bizde zamzam suyunu karmap durup dua kılsak söz üstünde kabul bolat inşallah. Bırak dinin düşmanları o zamzamda jaman körüttü. Zamzam içivenan, zamzamba çakırıp duran al bul deydi. O zamzamda içkende dua kabul bolat. Kelip durup sen daha bir dua kıl deyip durup o çakırıp atat bizi o üstü deyip. Buna tuğanlar. Ekön ayırmasını bildinizler ha. Demek zamzam suyunu karmap dua kılışız gerek. Bugan negiz var. Bizde şeriatımızda körsetilgen. Bu bar nerse araktı kötörüp durup içip dua kılış degen nerse bu şeriatta jok nerse. Ошондуктан келиңиздер бардыгыбызга ошол замзам сууну кармап дуа кылууну Кудайым насип этсин.